Ya bir anda var. Seni tutacağız seni. Ama عدالت و حقیه که دائمت را طیبت خلق ما سال 19 سال 20 اماجی شهید ما سال 20 سال 20 کمها ام روبینه کساری کسارتی وداد باش الشخصي ده أنظام قلاد الحمي هفالي بلادكم Yani eşi de şahsiyatta ve da taydın de tamamen şehida ve bir tinin şehidi azadi bejna xulberwan de tevinim ویسی گلک تشتانی زمان و هوا جبین زمان و 35 سال قدیا ام هر جشنتین ام هر ده تموزتین ام هر وقت aynı tişte de bejin van insana ki bun jbo çu canı xodan devlete jbo çuvan hilbijart jbo çuvan naqan jbo çu canı wan gert ev ji taraf gele kurd herkes dizane de îro pêvajo ki dest pê kiriye em dibên gelê Kurd da hêla xwe de samîmî ye hêla xwe de durist e ew dixwaze bigîje merhelekî ne bira jinapê ve zarokê Tirka herin ne bira ê Kurda herin bira kesek neçe lê ji bo ku ev ya bigî merhelekî ku bi ser keve ev pêvajo bi ser keve lazım e ne tenê êde mesela Kurd hebu mesela on hal biye evyan naya kabul kirin Kurd hele ama mesela on hal ne biye yani naklatı cimil vergu diset bejim bange kimin ji serokomar heye o yek ji veziri dadere eğer ji bu ev pevajo bigiye merhale ki ji bu kub serkebe lazım e ji noti de hatta anha çünkü faili wan diyar jibo me diyare çünkü devlet ekiriye em nabejin hükümet ekiriye her dama hükümet ekide hinek insanı meçhune ev proje ki proje devleti bu devleti van insana güç ortaya rakiriye lazım e jinotu yeki hatta roja iro veziri dade van dosya gişa veke o gişa eşkere bke jibo me eşkere kiriye jibo me perskerek tune le devlet liser nabe devleti yeki düdü sisi her neyse iyi yetkili derkebin bejin ev proje devleti bu rast veya xwar devleti kiriye cimalbatı wan özre xwe bixwazin o ev tekeve nava arşivi benefsandın nava arşivi meclisi de tübe droje pejeş tone mera lazım bebe neye de şartın em ji devleti tazminat naxwazin em para naxwazin em tutuşeki naxwazin lazım e devlet resmiyet de duvarı fermi de vana kabul bike. Dosya on ke vana kabul bike. O katilin ve roje ki bunji emzan yani etetik kişandın emzanı kine o eko talimat tane eko biryar tane amana jizanın kine. Veysi baskır vakti ko vedat Ankara hat go me Türkiye Kurdi haberdaz hatım girtin me Kurdi haberdaz hatım berdan. Bu mana viya çiye dama doze ilone de 4 salat hapse dama bu hawa işkence semaha le deve geçidi işkence dama bu hawa işkence hawa atma girtin hawa tişte jimin famne kirin bu mana viya çiye em hawkarın bitemete jorte rakın o brasti demek ki ikinci derbas bu jorte rakın
ev bir yer jor hatiye. Yani ev Serok Veziri ve demi, Serok Komari ve demi, ev de be Mehmet Ağar de be emnikarın tuğlaki bikşine med bini de biminin. Bese hatta ana anine bira bikşine bira javd bini de biminin. Hatta ana med bini de eşne bira nape de javd bini de biminin. Yani vakit bejim jibo med diyare emzanı kime kuştiye, emzanı kime ortaya rakiriye, devlet bu khoye ne hükümetek teniye, devlet bu khoye ليش بو ام تبجي دخوازن اف بيواجو بسركبه زمانه كردي بده زمانه فرمي ناسما كردي بي قبول كرين كل جيبن وكوان يعني تشي وانجي ام زيديه او دبين ام اغانه وغلامن ولا ام محيانها غلامتي قبول نكدي جنابي بيجم غلامتي قبول لكن او اغا بن امجي اغانه او غلام بن امجي غلامن ام وكبدونه ام وكبيه دخوازن جو حميه رسباس بمين خوشيه ده اكو كذا وان كتيه خيراتني بيشادين او روجا کو جنازه ها کو روجا محشری بو همو سویل بون همو ایشوان گرام بون هاتون جنازه خو بگرن لی اف حکومت اف دولت اف سیستم کو به سر برجه دیاربکر دا جی گرتون و همیا دوی چاقی دا وان هوالی ویتر لوی داره شهید کردن قالك حب كان هنداي بون قالك حب بريندار بون يعني وين روجا كردا روجا كي رش بو كو تجار كرد جبير ناكر تجار ودا تايدن نايج بير كرن بحزارة ملات ناوي وي جهلاني بحزارة وي رحي كات دليوان كو كات النافا تكوشيني قوتن ادي بسه ام سivil bin jime dikujin em perverde bin jime dikujin em li kur bin jî em kurdin kurd neyar bese em edi tekoşina çıdkin belki sebebi van gence ku hami prevan çun devlet bu euro bu sebep yani jiberi aviji em dibin edi bese em mirini katliame tişki em naxwazin em dixwazin mafê Kurda jî bi zagonê hiqûqî ava bibe o îtiraf bikin bêjin belê me di nava gelê xwe da di bendî kir me gov ya Kurd ev ya Tirk ev ya Ereb ev ya Çerkez e me jev bend xist nava wan evê vê polîtîkayê me xist nava gel em ê ji nava gel derxin û em ê vî gelê li hev bînin em ê aşîtiyê به هفرا آوام کن بلکه رح وانجی شاد ببه چونکه رح نامره بدن دمره اما رح دناوا حمو دناوا دل ما حمیه دا وی رح آوابیه ام جبو کوی رح کو شاد ببه ام دخوازن ایرو نگه کی برینک کو بابیجن بیجن ام ادی حقوق هفدو ناس بکن مافی هفدو ناس بکن ام زاگون حقوقی آوا بکن و همو حوالی می که جوی روژه داجی ده زندان دانه او بین بردان مریه مجی رحیوان شاد ببه شکران ابلاجی گو ام ادی نخوازن نه کرد بمرن نه ترک بمرن نه عرب بمرن نه چرکز بمرن ام آزادیه و وکاویه جه همو گلارا دخوازن ام ایرو لسر تربه برز ودات ایدن دن ام دبین کو ام سوز دن ته حیا اف زاگون آوا نبن حیا اف آزادی نبه ام رحی مجی او شاد نبه رحی مجی بورا هم دنوا تکوشی ندایه هم دنوا و آخی دایه و ام تیسا بانک دکن ام حموم بانکر کی آخوی سه بانکر گو روکی بری روکی زاگون حقوقی مافی مروی بینن جی او اعترافی خو بکن ام تفیکن ام لهف ورن او برا حضور وره وی ولاته آشتی وره وی ولاته جا آشتی آزادی که بهتر تتشکی وی ولاته خلاص بکتنه نه پرا خلاص که نه اقونومی خلاص که آشتی و آزادی هبسه هر تش بخوراتینه